Ayesireka mbasuze ke mbifurize kugira ibihe byiza. Ikaze kuri mwese, ikaze hano kwibendera TV, ikaze kandi muri aya makuru. Uyu munsi turi ku wa gatano, ni tariki 20 Kamena muri uyu mwaka w'2025. Ikaze kuri mwese muri aya makuru. Turaza kubabwira ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyaguze ibifaru bigera ku 100 byose byo kurasa abarwanyi b'intare za Sarambwe. Bitura byinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Warikare. General Masunzu ngo yamanukanye intwaro kabutindi zikomeye cyane zo kurasa, kuvuga ngo ni intwaro zo kwinjira mu rugamba hagati y'igisirikare ayoboye, dore ko ayoboye zone ya gatatu y'igisirikare ikorera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba rero ngo biteguye guhangana bikomeye cyane n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Turaza kurebera hamwe kandi birebana n'igitero gikomeye cyongeye kugabwa mu Minembwe, ubwo tayari ni muri Kivu y'Amajyepfo. Turaza kandi kugaruka ku mirwano yabereye mu Bijombo, naho ni muri Kivu y'Amajyepfo kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka neza muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko Abanyamurenge bo muri Uvira bongeye gutotezwa cyane bikomeye. Turaza kandi kwitsa ku mirwano irimo kubera ahangaha Sange neza n'ibice byegereye uyu mujyi wa Uvira. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC ngo kirimo kurwana umuhenerezo, ndetse ngo muri iyi mirwano barimo gukoresha drone. Izi drone ngo zikomeje no kugora abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo ngo bongeye gusuka abasirikare benshi muri ibice bya Sange kugira ngo n'ubundi atahabavana. N'urugamba rero rukomeje gukomera cyane, n'urugamba turi bwinjiremo kandi tukanarufataho akitso. Ngibyo rero ibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru agezweho kuri aya masaha. Mwese aho muri, nizere ko muri kumwe natwe. Niba kandi mwamaze kugera hano tayari kinyereka ko turi kumwe, no guterekaho like. Nkabona like zizamuka ariko ntago ziri kuzamuka, kandi ubundi gahunda winjira hano kwibendera TV no guhita uterekaho like, ubundi tukazamukana n'aya makuru. Aho muherereye munaduhe ibitekerezo, mutubwire niba muri kutwumva neza. Niba kandi mutari no kutwumva nabwo mubitubwire kugira ngo duhite twinjira mu makuru twamaze kubikemura 5 kuri 5. Wowe mushyashya aribwo winjiye hano kwibendera TV, unyemerere nawe uhite ukora subscribe hasi aho ngaho. Nukora subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe de la notification, kugira ngo bijye bigufasha twebwe tukoherereze amakuru utiriwe utakaza umwanya wo kujya gushakisha. Reka nta gutwara umwanya munini rero ambigenze gutya, ubundi mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese mu bice muherereyemo. Abaherereye muri Kigali mwese mbahaye ikaze, abaherereye mu Majyaruguru mbahaye ikaze, abaherereye Iburengerazuba mbahaye ikaze, abaherereye mu Majyepfo mwese mbahaye ikaze, abaherereye Iburasirazuba za nshuti zacu zikayonza mumeze mute, ndabatahije kandi ndabasuhuje mwese. Rero mwiyumvemo ikaze, abaherereye mu bihugu bitandukanye bya Afurika, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Burundi, Uganda, Tanzania, Afrika y'Epfo, Kameruni, mwese muri tayari muri aya makuru. Ikaze kuri mwese. Hanyuma ani nako kandi ubwo dutashye abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mudukurikira muri benshi, kuna kutwandikira mutubwira ko mudukurikira, baherereye mu Bushinwa, baherereye mu Bufaransa, mu Bwongereza
muri Norvege. Mwese tubahaye ikaze muri aya makuru. Reka aya makuru rero tuyinjiremo muri ubu buryo. Aya makuru reka tuyahere muri Sange, ni muri Kivu y'Amajyepfo, aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugira ngo ubyumve neza ibyaha muri Sange. Sange ni agace kari gasanzwe gatuwemo n'ibirindiro by'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ahangaha Sange na Rungutu mu minsi ishize abarwanyi b'intare za Sarambwe bagize gutya bahagaba ibitero simusiga. Bamaze kuhagaba ibitero simusiga bakubita ikiswe umufaridese, baramumanura bamurenza ahitwa Runingo. Barangije abarwanyi b'intare za Sarambwe yaba Hasange na Haruningo bahita tayari bahakaba. Magingo yenga rero tuvugana ahasange ibintu byongeye gukomera, byongeye kuba agatogo, byongeye kuba akabarore. Ndagira ngo nkubwire yuko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, FARDC, Wazalendo, FDLR, igisirikare cy'u Burundi FDNB barimo kohereza imizinga n'imizindaro aharuningo na Sange. Ikindi kandi abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo barimo kohereza imizindaro. Ahangaha rero icyo nakubwira nuko urugamba rwarambaraye hasi. Bya bindi ngo bamwe barasharinga, barimo guhanahana, isasu n'iryo ririmo kuvuga, isasu n'iryo ririmo gukora akazi. Ahangaha ngibyo uko ibintu byifashe. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, no kuvuga coalition ya leta ya Kongo, bazamutse ahitwa Kavivira, bakomereza ahitwa Kawezi, baraza bageze ahitwa Kiriba, bashinga neza batangira gushinga ibitwaro byabo, batangira gushamburiya. Ikindi nakubwira nuko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ahangaha barimo gukoresha drone. Ni drone rero ngo nshyashya, binavuga yuko ngo amakuru aturuka ari kuvuga yuko ngo abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe byabagoye gukontorora izo drone, kubera yuko radari izazo ngo ntago abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe bari babasha neza kuzifatisha ngo bazikontorore. Izi drone rero ngo zikomeje gusuka ibisasu ku barwanyi b'intare za Sarambwe, cyane cyane ibisasu ngo birimo koherezwa hejuru aha Sange. Ahangaha Sange ngo harimo koherezwa ibisasu byinshi kandi biteye ubwoba. Ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo barimo kugerageza guhangana nazo, barimo kugerageza guhangana n'izi drone, banagerageza guhangana n'ibi bisasu birimo kubaraswaho. Bimwe barimo kugenda babizimya, no kuvuga bakabiturikiriza mu kirere, ibindi barimo kugenda nabo basharinga, nabo bohereza, kubera ko nabo ntago bicaye. Ikindi nakubwira kandi nuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kumanura umusada w'abasirikare benshi cyane. N'abasirikare bamaze kumanurwa za special forces, nababwiye ku munsi w'ejo makuru ya kumanywa tayari zamaze kuba zidepoza ibyazo hano muri Sange. Zatangiye rero guhanahana n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Bya bindi twababwiraga ngo urugamba rurakomeye, mu byumve neza. Ahangaha urugamba rwabaye urugamba. Ikindi kandi nakubwira nuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze guhamagaza abahanga n'abatekinisiye kugira ngo n'ubundi higwe radari zijyanye n'izi drone nshyashya zamaze kumanurwa, zirimo gutangira kubarasaho, dore yuko ahangaha izi drone ngo bagerageje kuzigaho no kuzikurura basanga ntizikururika. Bigaragara ko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bashobora kuba bahinduye drone bajyaga bakoresha, kubera yuko ikoranabuhanga ry'abarwanyi b'intare
za Sarambwe ngo ntago zirimo gukurura ngo zibashe gufata radari izizi drone za manuwe zirimo gukoreshwa ahangaha. Ikindi kandi nakubwira nuko magingwa ya n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe uretse kuba bakomeje kugenda baproteja ibi bice igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo kiravuga ko umugambi ari uko kivana abarwanyi b'intare za Sarambwe aha muri ibi bice bya Runingo na Sange, hanyuma abakabona abakazamuka bakomeza n'ubundi gufata ibice bitandukanye, ariko kandi banabona uko ngo bagaba ibitero bikomeye aha za Murenge. No kuvuga ngo rero abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo bakomeje kurasana bikomeye cyane n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amasasu ngo yatangiye kumvikana hagana isa 11 z'igitondo cyo kuri uyu munsi, akaba ari amasasu arimo kumvikanamo intwaro zoroheje n'iziremereye. Bavandimwe bakunzi bacu hano kwibendera TV, ndagira ngo mbabwire ko urugamba hangaha rurakomeye, urugamba rwahengamye, urugamba rwihengekeye ku barwanyi b'intare za Sarambwe aha muri ibi bice bya Runingo. Reka rero dukomeze n'aya makuru, n'amakuru n'ubundi nifuza yuko twakomereza ku barwanyi ba FARDC, abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Amakuru agera hagaragara aravuga yuko iki gisirikare cyamaze gutumiza ibifaru bigera ku 100 ngo byo kurasa ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Akaba rero ari ibifaru ngo byaguzwe hanze, ndetse ibi bifaru ngo bikaba byamaze kugera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bifaru rero ngo nibyo kugira ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bahangane n'ibi bitero. Ikindi kandi ngo abahangane n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibintu rero bikaba bikomeje gufata intera yo hejuru, ibintu bikaba bikomeje kugenda bikomera. Bimwe muri ibi bitwaro rero ngo bikaba byamaze kudeployingwa muri Warikare, aho General Masunzu ngo yahise ahamagaza agahabwa bimwe muri ibi bifaru no kugira ngo agabe ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe muri ibi bice bya Warikare. Ikindi kandi nakubwira aha muri Warikare n'ubundi nuko uyu mugenerali General Masunzu avuga yuko ngo ahangaha Warikare agomba gukora agashya gakomeye cyane, ngo arimo gutegura ibitero bikomeye cyane ahitwa Cyambusha, ngo niho ibi bitero birimo gutegurirwa. Akaba rero ngo ari ibitero bigamije kurasa ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Akaba ari ibitero ngo bigomba gukorwa mu minsi ya vuba, nk'uko General Masunzu yamaze kubitangaza ngo ahangaha mu minsi ya vuba cyane ngo hagomba kugabwa ibitero, bikagabwa rero ku barwanyi b'intare za Sarambwe, ndetse ngo ibi bitero bizaba birimo gukoreshwamo intwaro ziremereye cyane, ndetse bikaba bivuga yuko ngo zimwe muri izi ntwaro agomba gukoresha mu mirwano ahangaha ari zimwe muri ibi bifaru byamaze kugurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Mu gihe ibi bimeze gutya, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo ntago bicaye, kubera yuko aba special forces babo ngo bamaze nabo kugenda bazamukana intwaro ziremereye, ndetse mu ntwaro ziremereye abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kwegura. Biravugwa yuko muri iyi mirwano bashobora kongera gutangira gukoresha Skoyi muri iyi mirwano. Ikindi kandi nakubwira nuko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bamaze kugenda bategura drone zabo, ndetse kandi izi drone zabo ngo bamaze kugenda bazubakira radari ziremereye kandi
zikomeye cyane kugira ngo zitazahakingwa. Ibi rero akaba ari muri gahunda yo kwitegura uru rugamba n'ubundi. Ibi rero bisobanuye iki? Bisobanuye ko impande zose zirimo kwitegura, bisobanuye kandi ko impande zose zirimo kugenda zegeranya ibikoresho. Ibi kandi bisobanuye ko abarwanyi ku mpande zombi n'ubundi bamaze guhaguruka bagatangira kwitegura uru rugamba nta mikino. Ngibyo rero ibyo twagarukaho muri ibi bice, ngibyo kandi ibyo twagarukaho kuri iyi mirwano. Hanyuma rero reka n'ubundi tunyarukire muri Kivu ya Amajyepfo. Haravugwa ibitero byongeye kugabwa mu Minembwe mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Amakuru aturuka mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko hari igitero cyaturutse ahitwa Amurima muri teritwari ya Fizi, hagenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kikagabwa rero aha muri ibi bice bya Minembwe. Iyi Minembwe ni komine imwe muri komine zigize Kivu y'Amajyepfo, ikaba amagingo yangaya rero hagenzurwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ribarizwamo n'abarwanyi batwirwaneho. Iki gice rero twirwaneho yagifashe ku itariki ya 21 Gashyantare muri uyu mwaka. Akaba ari nyuma y'uko General Rukunda Michel Makanika yaramaze iminsi 2 yishwe arashwe nabo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Hanyuma rero ubu ngubu hango hongeye kugabwa ibitero. Amakuru aturuka ahangaha aravuga ko ngo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi ngo baturutse ahitwa Amurima ngo bongeye kugaba ibitero muri centre ya Minembwe. Aba baturage batuye muri bice bagira bati n'ubundi ibitero byongeye kugabwa ahitwa Mukoko. Mukoko rero aha hagabwe ibitero ni agace gaherereye mu burasirazuba bw'iyi komine ya Minembwe, ikaba kandi ari nayo igabanya Minembwe n'igice gituwe n'ababembe cya Mutambara. Ibi bitero rero bivugwa ko byagabwe ahangaha bije bikurikira ibindi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagabye ku munsi w'ejo mu Rugezi inahitwa Nyaruhinga cyangwa se Nyaruhinga, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe na twirwaneho n'ubundi bakaza gusubiza inyuma ibi bitero, dore ko babisubijeyo bakoresheje amabombe aremereye cyane. Nyamara ariko byose abarwanyi batwirwaneho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba n'ubundi bakomeje kongera kubisubiza inyuma. Yabaye ibi bitero byagabwe mu gitondo cyo kuri uyu munsi, dore ko ari bitero ngo byagabwe ahagana saa 11 zishyira saa 12 za mu gitondo. Hakaba hari amakuru avuga yuko ngo abarwanyi ba FARDC magingo tuvugana ngo batakirwana, ahubwo ngo bafashije imbunda hasi n'ubundi batangira gusubira inyuma. Nibitero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC bagabye, no kuvuga igisirikare cya leta ya Congo FARDC bagabye ibi bitero bari kumwe n'ingabo z'u Burundi, Wazalendo ndetse na FDLR. Hanyuma rero ngo ibi bitero n'ubundi byagabwe ku Banyamurenge twirwaneho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, bakaba barimo kubisubiza inyuma hakoresheje intwaro zo mu bwoko bw'amabombe, ngo barimo kujugunya bombe. Akaba rero ibi ngo bikomeje guca intege abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC, ari nabyo ngo byatumye barimo kurwana abasubira inyuma. Ngibyo rero ibyo twagarukaho kuri intambara n'ubundi yongeye kuba ahangaha, dore ko n'ubundi aha komeje kugenda haba akabarore. Reka twerekeze mu Bijombo.
Bijombo amakuru aturuka hangaha ndondo ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko naho hongeye kuba imirwano kandi ngo ikaba ari imirwano yumvikanyemo urusaku rw'imbunda nyinshi zoroheje n'iziremereye. Iyi mirwano rero muri Bijombo centre hazwi ko ariho ku cyiciro gikuru cya groupement ya Bijombo ni mirwano yongeye kuramuka mu rukerera rwo kuri iki gitondo, akaba ahangaha iyi mirwano yongeye kugabwa n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. FARDC bari kumwe na Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi FDNB bari kumwe na FDLR ni mu gihe kandi ku mugoroba w'ejo hagana igihe cy'isaha z'umugoroba wa joro muri iki gice n'ubundi hongeye kumvikana intwaro cyase amasasu, akaba kandi aya masasu ngo yarumvikanye umwanya mutoya ariko bikavugwa yuko aya masasu n'ubundi ngo yararimo kumva cyangwa se kushotora abarwanyi b'intare za Sarambwe. Hanyuma rero mu gitondo rukaba rwabyutse rwambikanye aha indondo ya Bijombo. Amakuru aturuka hangaha avuga yuko FARDC na Wazalendo abahateye, akaba kandi ngo habaye kurasana gukomeye cyane, dore ko ngo bagabye ibitero ariko kandi abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo ibitero barabisubiza. Icyo nakubwira ni kimwe, nuko abarwanyi b'intare za Sarambwe muri ibi bitero barimo kugabwaho barimo gukoresha intwaro ziremereye cyane. Nubwo hari amakuru avuga ko Twirwaneho ariyo yagabye icyo gitero ariko ngo nta gihamya ihari, kubera yuko ngo amagingo yayikirimo kumvikana kandi cyagaragaye nuko ngo aha n'ubundi ku birindiro by'abarwanyi batwirwanaho na abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo habyutse humvikana amasasu, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe na Twirwaneho n'ubundi bongera nabo gusubiza aya masasu bakoresheje intwaro ziremereye. Andi makuru akavuga yuko FARDC ngo ariyo yaje kugaba ibitero ahangaha igatangira irasa amasasu, ariko ngo ntibize kuyihira kubera yuko ngo uru rusaku rw'imbunda rwahumvikanye abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo batangiye kurekura imizinga n'imizindaro, ndetse kandi ngo akaba muri iyi mirwano abarwanyi b'intare za Sarambwe banahise batangira akohereza intwaro cyase amasasu yo mu bwoko bw'amabombe. Ni ibintu rero bikomeye cyane, ni ibintu bikomeje kuzamura urwego rw'imirwano ahangaha. Reka n'ubundi twerekeze makuru noneho agaruka ku Banyamurenge, dore ko ngo bongeye gutotezwa muri uyu mujyi wa Uvira. Aha muri uyu mujyi wa Uvira amakuru aturuka muri ibi bice aravuga yuko Abanyamurenge bongeye gutotezwa, ndetse kandi ngo itotezwa ryabo rikaba ryongeye gufata intera yo hejuru. Ibi bikaba bikubiye mu butumwa bugufi bwanditswe n'umwe mu baturage baherereye muri uyu mujyi wa Uvira, aho ngo yahaye cyangwa se aho yanditse atabariza aba baturage b'Abanyamurenge bari muri uyu mujyi wa Uvira. N'ubutumwa bwanditswe ku munsi w'ejo tariki 19, aho n'ubundi ngo Abanyamurenge batuye muri uyu mujyi wa Uvira bakomeje kwibasirwa, gukorerwa ibikorwa by'icarubozo, ndetse kandi ngo bagakorerwa ibikorwa byo kwicwa urw'agashinyaguro. Ubu butumwa rero bwashyizwe hanze n'aba baturage barimo gutabariza aba Banyamurenge bo muri uyu mujyi wa Uvira, bugira buti hano muri Uvira abantu turi gutotezwa cyane na Wazalendo, turimo kwicwa urw'agashinyaguro, turimo guhutazwa,
ibi rero biratubabaje kandi ntago rwose ibyo turimo gukorerwa bisobanutse, ntago nabona uko mbisobanura kuko ni iyicarubozo rirenze ukwemera. uyu muturage wo muri uyu mujyi wa Uvira muri ubu butumwa bwe yakomeje avuga ko ngo Wazalendo barimo kwinjira mu bagore bakabahohotera. urugero uyu muturage yatanze ngo n'urw'umugore wa Dr Ruturwa, aho rero ngo uyu mugore yinjiranwe bakamufatiraho imbunda, barangije ngo bamwaka amafaranga yose yari afite, ngo bamukorera n'ibikorwa by'ihohotera. akaba rero ngo ari ibikorwa bikomeye kandi birimo kubabaza umubiri n'umutima w'abanyamurenge batuye muri uyu mujyi wa Uvira, ari naho aba baturage bahera batabaza. abaturage batabaza bavuga kandi ko mu gitondo cyo kuri uyu munsi masaha ya mu gitondo n'ubundi ngo hongeye kuba n'ibindi bikorwa by'ihohotera ry'abanyamurenge batuye muri ibi bice. icyo nakubwira kuri aba baturage b'abanyamurenge batuye muri ibi bice, ngo hamaze gukorwa liste yo kumenya neza amazina yabo, umubare wabo, ibice batuyemo urugo ku rundi. noneho ngo byageza nijoro Wazalendo n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC bakagenda abashombora aba baturage, kubera ko n'ubundi ngo liste zamaze gukorwa. abaturage bamwe bakabafata bakabajyana bakabahondagura, ndetse abandi ngo harimo nabo birangira abishe. ibintu rero bikomeje kuba bibi cyane, ibintu kandi bikomeje kuzana impagarara n'impungenge zikomeye ku barwanyi cyangwa se ku baturage bo muri ibi bice, cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge. aha muri Uvira rero mbabwire yuko n'ubundi abaturage bakomeje kugira ubwoba kandi birumvikana ntago byabura. urumva niba bakomeje kugenda bahutazwa bakanahonyorwa kugeza kuri uru rwego, ibi byamaze kuzamura ubwoba bukomeye cyane, aho bamwe mu baturage batuye muri uyu mujyi wa Uvira bakomeje guhunga, abandi bakagenda bahunga, abandi ngo ntago bakirara mu ngo zabo kubera ibi bikorwa barimo gukorerwa na Wazalendo, nyuma yuko bamenye yuko ngo hamaze gukorwa liste. ubu abaturage baririrwa mu ngo, hanyuma byagera ku mugoroba ngo bagahungira mu mashyamba, aho kugira ngo barare muri izi ngo zabo Wazalendo zize kubavanamo zibahondagure abandi zibice. abo ngo biragera nijoro bamwe mu baturage bagahungira mu mashyamba, akaba ariho bajya kurara cyangwa se ngo bagahungira ku bandi baturage. ni ukuvuga ko ibintu rwose bikomeje kuba bibi cyane muri uyu mujyi wa Uvira. ngibyo rero ibyo twagarukaho muri aya makuru, updates zari zigezweho kuri aya masaha. mbere ariko yo kuva muri studio, reka tubanze turebere hamwe aya makuru yihutirwa. aya makuru yihutirwa aturutse hano muri uyu mujyi wa Uvira aravuga yuko aha hejuru usange abarwanyi ib'intare za Sarambwe ngo bamaze kohereza bombe 3 muri aka kanya. izi bombe rero ngo zikaba zibaye nk'izica intege abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. ni bombe 3 zose zoherejwe kuri aba barwanyi b'intare za Sarambwe, zikaba rero ngo zoherejwe n'abasniper barwanyi b'intare za Sarambwe baherereye haruguru ahangaha hafi ahangaha yasange na Rungutu. zikaba rero ngo zibaye nk'izica mu ntege aba barwanyi barwana ku ruhande
rwa leta ya Kongo. Reka rero tugane ku musozo w'aya makuru. Nubundi imirwano ikomeje gukara, imirwano ikomeje kuzamura urwego, imirwano kandi ikomeje kumvikanamo intwaro ziremereye n'izoroheje, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe bikaba bivugwa yuko nubundi ngo bakomeje gukoresha strategy zitandukanye zo guhangana n'ibi bitero bikomeje kubagabwa. Reka rero tugane ku musozo w'aya makuru twagarukagaho kuri aya masaha. Ubwo turaza gukomeza nubundi kubakurikiranira uko byifashe, ariko kimwe mu bintu mbere yuko mva muri studio nongera kubibutsa nukubana natwe mugakurikira aya makuru. Aya makuru ni muyakurikire kubera yuko iyo muri kudukurikira nubundi biduha imbaraga zo gukomeza kubategurira amakuru no kuyabagezaho. Iyo rero mutarimo kuyakurikira, ubwo nubundi biba bigaragaza yuko natwe nta courage zirimo kugenda zizamuka. Reka rero nizere ko mukomeza kubana natwe, ibitekerezo byanyu mu biduhe. Niba bamaze kugera hano ari ubwa mbere, tayari uterekeho subscribe yawe. Ikindi kandi munadufashe gusangiza izi nkuru abantu batandukanye kugira ngo amakuru agere kuri bose. Y'umurongo wa Ibendera TV waguke. Niba ushaka kudutera inkunga cyangwa kudufasha, nabyo birumvikana abitubwira unyuze muri ubwo buryo buri hasi. Ushobora kutwandikira, ushobora gukoresha iyo nimero ya telefone iri hasi, ibintu bikagenda neza. Mwese rero mugire umunsi mwiza bari mu kazi muhaye, kandi muronke gahunda za Ibendera TV zirakomeza.